Musezi wa Mutongo TV ngwatani ya mukamba wekwate ni wakana wa mukanesa ila ni ndo watonyela mitambo ni ya Mutongo TV na indi kera wa mukete ne waambia kilungu cha mukana kwa mwandoni wa saa 10:30 siya kiokoni ni wate tusongete imwe ni ngwadhie kana kilungu cha muka kithya wanangaba itatu mauvo mathangu iswitumini na yutu ukabani wa muthia ratukomana na tongo ikivathukani ova kwitu ukamba tukanena niya yulu wa maundu alame watukonia ithieta mbai na nthi itu ya Kenya na umundi na tutwaye metho maitu nthini wa county namba 15 county ya Kitui tumanyiwa county ya Kitui kuvikia bau maundu mailie ata kwithiwa na kinene yulu wa budget county ni ya Kitui na indi tuiva na member wa mbunge ya county ya Kitui Musakwe kuma wardini ya kwa Vonza yata Kitui rural county nisio ya Kitui wala mheshimiwa Mark Kitute Ndingo na kendo sija twana nania tumanye maundu asuma budget katikati wa maundu angi alama ende ndini wa county ya Kitui we na ku mosiaisia we na yokulio jiva yokonia maendeleo tikitui yoka ukamba witu wodi waku yulwa mithukumile nthini wa county situ kufikia bawewa maundu maende ata mithukumile yili ata nthini wa county situ ndavye ndomeo tumani ondavye atutongo yala wasa kuye kufikia oyu matwaisi chao makoboko mangete ata tuvikia bawuka binagane ka twelekelo sa kwanini munene wangili ile na miongo ile na muonza otomani wa kuitoma kwesela ile itatukenda imwitano ile itatukenda imwitano ni namba yotomani mukuve batende vi and then wa mitandao yitu ya mikomo kadile Facebook na YouTube na tu live imo kwa imwe Facebook na YouTube. Facebook ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV. Stock FM official wa watu otomani kwa ile itatukenda imwitano ambia na ndeto Mutongo TV nyenyeta wa rasa sikidho kuanzo mo kalibu tutambane nginyamu janaende mheshimiwa ni kwate wa mukienesa na watu wa nesa kalibu Mutongo TV. Asante Restas kana sie ni mobya nundu wa kundocha muthenya wa monde Mutongo TV kana sie kwa andu monde ala medikisye Mutongo igana masiese Mutongo TV ni na mukethia choko cha monde yes na ni mheshimiwa ni nina wata yulwa maundu atuonena nesia na ni ndatuambia na kicha maundu mia kwa budget ndo muyu wala ndatu ni wa budget yesoma wa then wa serikali sia county pamwe na serikali la nene indi county ya Kitui nituonie kana budget estimates ni mwethiwe pena kinene na wese ile kwenda speculations bingi zitu meno manje wese ile anwa tu thesi ni chao kiende assembly niyo yena thina ni executive niyo yena thina yolwa budget ya 2026-2027 ni mobya Erastus niacha budget yo nde katika any government if they are contested na nikinduki kao negotiatewa katika county assembly ya Kitui niacha mitu dhete tukuja budget kuma twami ba 2022 mpaka oyu no pide ana issues ni bana wa kilevinda lakini kana sie teabikia ivinda taitu ila tuikusanisia budget ya county ya Kitui. Yes. Nenda kwa asia county executive ya Kitui tamo ma prepare budget na mayete katika county assembly ila niyo wayoni kusisha budget na kumepito kithia nimekite part ilayo na nenda kwa asia kuma last month executive ne IT budget ya tumia the normal procedure ila ya kwete budget na ya ite budget na sia speaker ile te kwithia I facilitate budget yesu amete katika account assembly na I commit katika committee ya budget committee ya budget yali te kudhi through the proposals kana estimates na maitwete report ta leaders kana ta MCS yes. katika assembly report yo kata yali te commit debate na tuisisia the budget ne commit expectations ya mwenende tuipitu kekia
ethiabe na issue tete kwa agree nacio tuika amendment na tuivitukithia budget na asia kila tuithiitwe nacho ni siasa ilikite katika budget. Tuna mbori kwa mheshimiwa no wataulwa kutoa ndeno wa committee ya budget mambo aso awetani mekiki aso mbele ila budget yokie katika county assembly speaker no atungie budget na atungie budget ataetete kana atatumite procedure la elite nundu procedure la na wetani kwete budget na kunengane committee katika county assembly ila ni communication aitwa no eto budget na budget ino kunengane katika committee ya budget ni this rule this rule kwali kwete katika county assembly ile chuki yake okay na chuki ali yakwikika pesa kuiwa ta kwa mwene na eje kuiwa kana budget ile tungiwa na budget jamiona na MCS ondesi agitwiba mundu aona budget isu ya tungwa ila atungiwe executive ya zera atunga budget yingi atunga budget ya keli ila ni last week ila ni last week yes last week kwa kuiwa through communication ya speaker katika county assembly na huwa aseka na budget inokie na bado asiende ni committee no budget ndio meet some thresholds naenda kwa asia ta county assembly ya Kitui ta MCS tuyao na budget ya executive na tuyao na budget ila toilete kupitukithia tenengane withi andu maitu ni mathukuma kumuyeze budget ya 2026-2027 yes budget ya 2026-2027 ina chao tika kuiwa yena kino na kino lakini je mwene tayari ona ita MCS ona chairman wa committee ya budget yes tawo wali tokithia aimena na itu elesi ni choke katika budget hizo ona kendani ona na ngugu na isie budget yoka ile tepito kulaze through yes la process ya committee ya budget na yeto katika county assembly ona committee mwene ndio na budget is a budget bado ndio na budget tena mbele kana ndio tutapika na kila kingine siasa yeto ukitaba inatona ni main budget yes pana una supplementary budget nili tena supplementary budget budget ila tu ile ndio vitu kidiam before that is due katika maondo asu issues sio wewe tunataka kana supplementary budget ina introduction of new projects kila kitu ile itakuwa no kana bado na melati na kitu ndio supplementary budget na yale ile kitu ni asia jambo kuna kindu ndanaona budget mwene dia niona nundu kawaida budget ile itakuete weta MCS timu some na tifuruti mami chao kigeto na chao kitakitu lakini wewe ukisha through communication ya speaker ni kana budget when best you meet yes chama ofisi ma MCS na best speaker kwa katika kwaka ECD classes katika ward nundu ni kindu bikindu kiketete mathina ni asia tino la tuena yemo nene ani kwithia tena ona budget nundu tukamiona na zetu no kwithia titoma kunengane informed decision if hata mbeza sumitwe whether sio visi kana sia nemu sia ni tokumamba pa through the supplementary budget lakini itaetepe ikatumia ila the normal procedure ya kuweka katika county assembly bayo ndo kwamba kunena kuune asia kila kitu ni no chuno ninaweka kama siasa hii siasa inasio si pamoja na siasa serikali wande ni budget ndo county ya Kitui kana assembly ya Kitui ipo tina otondo ya mwetro tukithia ile tuomba katika county ile kutoka sia budget si siambe na UO ile tuona ile 2026-2027 hiyo na nguo sana siasa ino serikali na siasa ndo budget ila tukithia always the first county kutoka budget na chini ya katika record yes lakini ile mwaka ni yetie tena both the supplementary budget na the main budget na thina
ulikile tia thina ni munene nundu budget sio mbesi ka negotiatewa onena nyatu county assembly hapo na kindu tikwenda kwika na maybe executive denekia we have always done that nitwithite twinena ni na governor tweleanwa na timu tabe zindu nate kwenda see the priority na always he has agreed lakini no yukia alikuwa siasa wethia on a stage ya kwikalandu ile ni tunena ndivyo mundu wa kindu kimwe interest sia mundu kana sia andu makwenda kuonania kana nimetete ya MCS MCS alite MCA mundu azakwetwa na andu alite kwitete ya mwene na ndiani kindu cha alite kwitha kitu kumwa MCA nisi pala na thina o yire nisi andu maya atakwa vonsa thina la mena yo munene kana kindu kila ngakulia kila mundu itha enda ni kindu kila ki touch mwenende lago mukita kila ki mukita ithe no achona ki kiche kwani kikata ni ki utethia andu tanelu lendo ni kindu jaleta kudage kinengo priority kila kingi ni masomo ilas national selita kwenengo priority nungu kisio getana ndo asomo kiamba kwende sure infrastructure ya maundu ma education hivi tina muno na nidi singawa na nena vision na nena wendi musio wa kwasia no kwenda kunenge priority muno ECB classes nungu CV tutembani wasisa pia vocational training centers CV itena alimu na hizo ni wakati mwe nene kana pesa ni siki roga ni tongela tutors sia kupundizia sana situ maundu ma kwika hivi ni sia sina maisha masio unasia kila kindu kitu ni siasa na kindu kimwe wevikisha mundu no kunene kwa budget ni speaker na mwe kwasia pesa cia MCS nini na mera kwasia waza mweno na inyu mweno ndo na budget na ite nao na pesa sumete nundu bona budget je na gikulwa ginengo obisi na lelo kana class no niti obisi na njasia na klasi kana nivu kumama ndo malelo nundu asuni mo maana munona ni mo na priority kusinda obisi wako ikwe kalandi kwa mwenende ko uyaze thina munene ulo tula mutindeni wa stalemate ino yibo kwa oyu no ndo yaze no mwesa kalande mwiwene uyaze ni speaker kinengo noe kishi kinene ndina wa thina wa budget ya gitwi ni speaker ti executive ti assembly ti executive executive me ready na I'm sure governor waitu Dr. Julius Bakao Malombe ready kuikalandi na MCS tusisi ni chao chale tonengo priority ndizi kana bebi na governor wethe na issues na kuna na MCS ondu ithi to inenania oda miake swi the let ko let's speak okunga masi kana budget ni ete to kwanza leta ile ati ni yao ni assembly man na hiyo assembly itamelea ndo zinge iweta kana assembly yake tui ile assembly yake tui tena alea budget lakini ngwenda kithi katika mwene ndikana assembly yake tui tena alea budget mundu no tungite ni speaker na speaker ndana atuete budget katika account assembly tikalea komepitu kiti kana tikalea kwiki asindwila si utethia mwene ndi katika Public Finance Management Act ya 2012 neelez tiene samono role ya speaker katika budgeting kana where speaker no ku facilitate na ku preside at the county assembly tachia atunenge time ya kusisia ni chao chali tekwe katika budget na tu in debate tuipitu kijaya kana tuilia kana tuyame kana tu reject MCA na right ya ku reject na budget katika county assembly kuna asia kila chende ni siasa na nini ni tukuiwana nondo katika leadership ya assembly yonde na katika leadership ya executive itongo hivyo ni governor Malombe nini si ekupikia bandu alama kwenda ku drill budget ino
metikile na twikalambi tweliani kila chalite kwa kikwe ati vitu kitia budget ya mwene ndi nundu twande ina sio kumea no mwene ndi na mwene ndi omea twithe atwa fail account assembly ya Kitui nundu twikithe atana mutukuma kwanzia lai chapata ni kana mwene ndi no iloteta kana budget ni elo vitu kithwa ko uyu ni mweza iwa na siasa izu siekuo mwahisha kana ne siagetwa tu maundu ni mekonia metumile ilo bia sia mwene ndi Mheshimiwa financial year sisi ya wetina you financial year 2025 2026 iyo geto dhala moyo otoi na silingi sia wetina mbesa ya mwene ndi ithukumithitu ata account yake tu ikuvikia o yu mwene ndi no kuona mbesa yake pale viketwe ndi no financial years isu ibitugeta anacha tutone ni ya 2026 2027 financial years ya ilasi vitukite kuma 2022 tambwa ndoma kwasya mwene ndi ni muthukume na ini sindi kuoneka katika ground nundu asisia katika sekta ya Kiwu kaunti ya Kitui itongoiwe ni Dr. Julius Makau Malombe ni thukumite andu kwananisia na budget ila twithite twivitukithia ombesa itembani nundu diamba kwazekana ni tibikite 100% lakini no nasie to over 60% in terms of kupikia mwene ndi kwa maundu ma Kiwu nundu katika ward sio mbesi 40 sabwelila county government ino ikite na asia ni mbingi na isine sindu sithitu sisumbwa andu maitu kwisila maundu ma Kiwu wasisa maundu ma ilas kila mwaka ni asia county government ya Kitui ni akite not less than ilasi around kila ward ita ilasi ile kana itatu CICD ya kwa katika masipitali makosu na dhele wa budget nitweka lendita account assembly ya Kitui na governor na twetikilana kana maundu ma witi maende enesa kwa sia pandu bonde pena village ya account ya Kitui na ndena dispensary yalite kwakwa na daya zetu ni kina implementiwe na wasisia ni governor Ethiuka katika ward ya launch hospitali hizo katika maundu ma witi nitionete hospitali siongelekete na kundu kwingi ukethia andu maitu ni meothi bandu bakubye kupikia ndawa twamba kwithia tubikite kila bandu nundu nisi budget ndithi ibinda onde pesa zithambanu lakini nisi katika ibindesu twithi twete twobisini maundu maitu maundu maingi nimonekete wasisya maundu ma climate change kila mwaka kila financial year county government ya Kitui itethianisia na county assembly ni twithite tuyaka at least 3 sundams kila ward na maundu maingi nimethitwe maende maundu ma lelu maundu ma security pia governor no waakie kuya kwithia na maundu ma mashifta no akite police stations sia tethia no maitu through maundu ma security kila kitiele no national government with ne anengane staff anu maitu mambie kwithia ni masubika ila kwithia na issue sia mashifta ya ku mbeza ya mwene ndi Kitui nitumikite neza mbeza ya mwene ndi nitumikite amwe matongo ni matangazi tabiri kila cho governor Kitui na ni ko kumukoti direct no nenete wandane na ikavinde no amauvo selesa amauvo moyumbe wa county ya Kitui kwa wayu women rep Mwandu Irene Kasalu notangazi tabiri kila cho governor na no wethitwe ni mwewita etula moti serikali ya governor Malombe ya kana thithitwe ile kwa ilaitwa equal distribution ya maendeleo awese ithia allege kana ethitwe iwata thaisio imwe sithitwe iwathitwe ki maendeleo uniguo kana serikali ya Kitui ni iwathitwe isio imwe ki maendeleo na serikali ya maendeleo equitably
ni serikali ya county government ya Kitui ile tongo ni Malombe nundu be na project ita ya Kilidi yes na project ino si distribute wa equally to every ward na by the award kukosata project na kila financial year on top of that project ilengi implement wani line ministries wadhiuka Kitui county yon okay their project isu kila bantu yani class jinsi kana be bantu bata kwa class inatwe na budget ikwaka class kila ward sio ndo si 40 nina kwata class kimo na neze budget ya last tena mimi sio last financial year ndo wa priority ya kunenga ne priority kwa hospitali whether nda reduce lasi na tweke ambesa mbingi katika witi then sindu ta lelu ibinga onde inati kuika maundu ma grading kila ward either ainengete percent kilometer equal to every ward or if for example tina last year nitwekie 40 kilometers per ward kila ward ne grading isu kwa di maundu ma witi kila ward idabe bantu bena village tena dispensary be akitwe dispensary kunaenda kwazia ndikwitikilana na chucha kana kwikundu kumwe kunengetwe kubatitwe maendeleo makatwa kundu kungi idabe ngavana utethukisya maundu ma kulea kuthukuma bano apo kumi bandu bangi ne azia ni Malombe chindi achona na ningi nisi kila bandu bathukuma kwanisa na needs na kwina maward yangi manene ukethia yani ward ya ta adi kwa Kitui South kwamba kumicompare na township ward ya township nundu ward needs sia ward ya adi na sia township ni different kwa ebe kindu cheke kata adi kana cheke kata kuekanga cha kibu no kikike ikanga na kile apike kaba township kana kundu kungela kutena ningi yake project ilenga naona kwa na needs yeah tusoke mbungene assembly kubikia abo inyota assembly no mwasi ni muthukumite mwene ndu bailite ni miratala iba big motions mugutukithetie inyota assembly cia kutethia mwene ndu mutonya kwikona Kithui na mukasi inyota assembly ya Kitui ni wetu thukumite uyo la tatu mwene ndu mbungene na cia ta assembly no nasie nitithukumite palati tona nundu katika uthukumi always ni nakwia ndo amba kuthukuma 100% lakini wazisya for the last 4 years nitithukumite nundu kindu kimwe onjambia palatu ambie katika budget always still the number 1 katika county sio ya Kenya kupitu dia budget no mwako twithie na some issues again ni issues sorted maundu alangi ma implementation ya projects ne asia nitwithitwe twe mustali wambe muno maundu ma oversight nitwithitwe twisi through our role ya oversight nitwithitwe twi sisia muno ithe mwene ndi wabikiwa ni sindu na cia na mbesa ciake kana cia mwene ndi ni cia tumika kwanzela ya elite kuna asia onabala pia na shortcomings nundu maundu maamba kwika monde nini sibalate bikete ni bandu basio kila nitoma kwasia twi fail mono kana kitu tungetina ni siasa kaunda assembly yetu na siasa mbinge mono itenda kutethia mwene kisi kinene cha maendeleo Kitui ni siasa true kisi kinene kila kithitu kitunga andu maitu itina ni siasa ninyo ta assembly we ase ninyo mwithitu na siasa mbingi niki mukwa je siasa hivi ndio thoko siasa ni asia evidha ndando ila mamwa ni asia kila mundu ethe aumite ward yake namba imwe na twakomania county assembly no mpaka withe na kila mundu no kwenda ku fight for his own interest na chuki iko saa
lakini ouyo bone asia tuende nai apart from sienduino siambie kuka sia with na differences sia budget siasa tindu kusaingi ndo siasa ningi tio chitu maatu tenwa kwa una asia kila ndo makulia aishimiwa nzangu no kana tuweke maundu ma siasa na tipo mamwene ndinundu batielie mwakomwe na tuendeana siasa nisi mwene ndinu tusiaisie na akatila andwala ukona maukie kuthau kana mocho kuna siasa kuna asia kona tuende na iki kimaendeleo yeah. Alright, naende musese nengwathie kana ningwithandiswa mautumani waku onethe wandu wa account ya Kitui onethe wa account va vala wonde osiaisie ningwenda undabie we uyona ata mithukumile ile ata thini wa kisio chaku kuthukumitwe ata atongwelo anyuvie onde makuthukumite ata nondo kila mutongo yunyuva wa area wa ena mandate yake kila MCA uthukuma we uyola wake uthukuma wa kuseovya mia au kusikumia wese ile maendeleo ni moka kisioni no kunete kiuna ke moyumbe ekite ata wewe yona kuthukumitwa ata gavana waku ekite kwoko ata kwatongwelo anyuvie onde mathukumangite ata ndabye kwisela ili 395 namba ya otumani mukuve batende vi ambia na ndeto Mutongo TV na ndeni wa Facebook tuivo imwe kwa imwe Mutongo TV live na ende YouTube Mutongo TV Stock FM official subscribe then wa channel kitu na wendi otumani wa kubau ningwethe wa ndi usoma otwende na ethawe wa Kitui na undabye uyona account ya kuyendea tanondo ni otwende na kukunikila kiokoni cha umundi na ende mheshimiwa ndio sio kiti kwaku yolo wa maondo meo konia o maendeleo na uthukumi Kitui ni mulati wiva utonya kwa asia mulati ni a mega project ni mulati wikiwe ni serikali ila yevo kwa OU ila we part of it nondo kwa ando mayelewa kana serikali ya county ni both executive na assembly executive itevo pa serikali assembly itevo pa serikali kwa isi onde ikwatene nisyo serikali ya county kundi mulati wiva mega project tutona mwene ndo Kitui utonya kwa asia ye ni dokumento yende ye kanetheleta na sia tuna some several projects ila sikitwe katika county ya Kitui ni serikali ino hivyo na one of the major projects na sia no nambi na yata kwa Vonsa ni ya Industrial Park ila ya kitwe katika ward ya kwa baya Kanyonyo na ni project ya worthy of $1 billion ila supported ni county government ya Kitui agreement ye 250 million kuma katika government ya Kitui na another 250 from the national government lakini kufikia hapo national government they are on a part of the money lakini governor wetu nundu no endete kuambisia kinu akithela project ino ende na almost 70% completion yani ni sim before end of this year project isine kuthela tena project ingita siakiwu tena ino imwetu mitasiano water project a project ya almost 60 million which they serve andu 12,000 na serve it location itatu neka ikethia itumika na kungithia indo over 3,000 so that is one of the major project pena project ingi through the county wathi katika county lengi pena project wathi panu peta wa Mumoni pena project nene ya Kiwu ya worthy 17 million nesu ni savi tandu kwanzela ile wathi kundu ta chuso kwena project nene ikitwa katika hospitali
ila ya chuso netu ni project imwe vikite kutethia andu kwisilanzia cia uiti pena project nene governor Malombe waambisie 2013 na ya leo thela ya leo minukilwa nila serikali natu hapo ya kangu water project izune project is have different wards kuma Kanyangi kuthi Mutomo Nindelu na Nindelu governor no ami commission ya na andu maitu ni mande na kunwa tugu kuna project pia ilango dabazisia police stations siagetwe katika wodila ibodi kale ya Tana River na isuni project si utethia mwene ndine ndutone te kwithitwe na musuko mwingi wa Mount Mine security kuna pia walika katika town ya Kitui katika hospitali governor no ikite Mount Mine mono katika infrastructure ya hospitali ya Kitui County na sinu mpingi ila sikito katika county ya Kitui tu hospitali ni wete amwe maenende na hatongoi kwangelekanya muyumbe wa Mwingi Central Mheshimiwa Mulungi ni mwewe kavida kutikala kangi aitula mote mono serikali ya Kitui tongoi ni wake His Excellency Malombe yulo amaundu mewa kwa ni uiti mwingi na kwitwe kana maundu ma uiti ni maile tu county ya Kitui indi bena maunyungu nisho maingi mwana mewa kwa ni uiti Kitui anasia maundu ma uiti ti maundu unique kana mathina late na mo katika uiti ti unique na Kitui county yeyoka me across the country nundu athio na Kenyatta hospitali ila niyo referral hospital ya Kenya sibula Mulungi kunenea kana andu alangi meonenea wikwithia bado sina thina katika hospitali hizo na nienda kwa asia thina wa hospitali maitu Kitui yoka ni more to do with culture kana andu maitu kana staff ila ciele itakwithia cia attend andu bado meona ela kasumba ya kuthukuma mwene ndi ateze kana wiono ndi wia wali to thukuma nesa kwa sindu cia ila mundu wathi hospitali aidha saa ingi labda mundu kwenda wali te kuthimwa ndevo isune blame utamba kumblame serikali nundu as much as we want to have sindu nzio katika hospitali pia ithie katika society andu alati uthukumia mwene ndi na itutailite kwithia no la moyo wa kwenda kuthukuma te unity na kindu kila kingi ndona kwazia kithina katika hospitali situ ni resources besa bado siweza kuana nundo na wazi ndawa ila ta kwata ndawa si tumeko matuko manini na sithela sindu ta isu si uneno cia ambulance is a big challenge na challenge kinene nundo wa resources nundo oni ambulance si katika kila hospitali lakini kula si withia nundo imbeza na zitimbanu na thinati wa county government no wa national government yali ite kutongela allocation ya mbesa withia the na ambulance bandu yali ite kwithia ambulance isu ina mauta manu anytime withia they ane kusembia mundu bandu ya musembi ku mathina maingi ni ma uthukumi nundu wa laxity katika employees lack of morale alangi nundu wa resources beza itemba anu na kindu kila kingi pia ni katika uthukumi na asia ti mundu wonde with the thukuma wiola ulo kuthukuma with the wio suni wenda with the labda be nurse watuichie nurse atundu ezuni yo profession wenda lakini ni bandu wenda with the kwata musara awo mundu sunde nde thukuma ayumiti na juni kindu ki to challenge mono kwa serikali no odela you come back we get the same issue unless and might change
machenju the nime obuko mamwene ndi me unity ni wanene ulo wa mbesa wache watu la motemo no serikali nene yuto nene napenda stalemate pia katika tu mbunge ya Senate na mbunge ya Ilanene National Assembly. Bunge ya Senate nimeusukuma zaidi mbesa ndio ongelea ngwa muno bunge ya Senate nimeendekelewe zaidi ya counties nizia kwata shilingi bilioni 483 na mbunge nene yaje mbeza zioneka ile tonyoneka ni shilingi bilioni 485 otonyonene hata yulo wa nguzanizo ina josi ende kwa yulo kwa mbesa kunengo county serikali ya county mbesa ndina budget ya 2026-2027 nondo ato sisia ayumbe netame kuoneka maikini yangia ende nomo ma senator nimekuona katameo kwa tambao serikali sia moti huko ambunge niki ukuona mete kwenda serikali yako ndisi kwa tambesa mbingi hii serikali yako ndisi tumea mbesa na hii kanadi nani mo anasia gusanusiola ende katika national government national assembly na senate ndo makwasia nundu ndisi twithite na issue muno katika National Assembly ya Kenya. Ndithite support devolution. Lakini asia muno nundu wa ila fear ya MPs kuona kana county cia nengwe mbesa mbingi nisi uthukuma na cia thukuma through that MCA no with empowered na then empowered later no with na interest ya kwenda kivila chake chino jondo makona ta jodo tu mali ya mbesa yongeleka lakini ngwenda kutungia muvyamo no senate ndo senate yidite support devolution muno nundu katika kila financial year ni tuonete kana proposal yo ya allocation ya besa na hivi manenganite at least amount itoma kwithia yongela anga katika allocation or you may propose it for 43 billion which is not even enough inondo council of governors menda around 520 something timbani na ila county national assembly meotunga besi isu maasi ameenda site yange site 425 ne asia mai sinzia na ni kuona nyakana bado mai kwenda support devolution kila ndo makuli yani medhe na wendi wa kusupport devolution nundu kindu kimo kuona agwengi mai kitia kivila cho president nundu besa bingi tieto katika national government kwa yolo lakini besa ino ikaeto katika serikali cia mutioko na sio nandu medhe amatena interest na who becomes the president inondo wa process ya maudhuko maingi me kwa serikali ni cia mutioko nimekiletwa devolve nima devolve iwe na besa cia tiwa kwa yolo isa ithia konde nitukumela ina thina kuona cia kila tono tethia mwene ndino kindu kimwe besa ciongeleke cia county with mwene ndi no wabikiwa tikwenda kuigwa ambulance yekata yetwa na ndena mauta mwene ndi no kumia mwene ndi no kumia ila kwa leni cia nangika na zile otema ya twinene ulo mbesa cia county nitwigwite na tukona county mbingi itumite mbesa nai itumile mithuku ya mbesa kwa county na jisetho ya kalamu shilingi ngili 50 nongeleka nyongo nengane lakini metumile ilo pia county nizo ndoko hata kimwe katika kitumi kila ayumbe tamasa kwetu ni enende ne olea mbesa isiongelwa nondu ila siyevo sietumeka nai nasia uwane na niguo pena county mbingi muno cia kwata mbesa withia situmia nai na chuno kindu kiu challenge muno county governments cia Kenya kuendesha maendeleo kwanza laili lakini nenda kwa cia ti county ciombe sio tumia mbesa nai vena county la siki muno maundu motho kumiwa mwene ndi mustari wambe na methi to maiki ya mbesa palasia ile kundo na kwa cia ethapo na county ikutumia mbesa nai
mashirika ala mailite kusisya maundu asu ta EACC yalite kwithia ethi katika makaunti asu EACC ni chao gitumikite kwanza ela ikaile na ni asia ziasigo cia kumana beza pala ilikile pala itanalika pata ile ko tukasi kaunti cionde ni utumia mbesa nai twithe na mashirika ala mailite kusisya mbesa ciatumika na imethe mustari wa mbe kututabia ni kaunti eba itumie mbesa undi itonete kundu kwingi otuwasia thano procurement withe akindu cha otangiliana kikwoti 5 million kana 2 million ko nikukulia EACC pia with the EACC maundu tasu with maundu tasu te kuona yes tutana mozia maundu alangi maende katika ndei yitu ta kila kithiwe kwi yo kotini overall state of the county ya Kitui utonya umewetata overall overall state of county ya Kitui ni tona kwasi ya yendene sai ai moko ni masio nundu wasisya kala Kitui nai mwaka swa 2017 to 2022 unless we do not tuanza nione there is a big change na generally ndona kwasia Kitui ndende nai apart from siasa ila tukuigwa lakini nengwenda kwasia kwitia kwa mwene ndini pole muno ndwa sindu ila siende sia budget na siasa mbingi lakini nisi nitukwata solution nituki with ni twaende yanesa na mwene ndi ni wakwata maendeo kwa vindela ile na kwa mituki asante yue nienda twimine kwiyo ni tuonie ruling ya kwani high court yo lwa kwani akashagwa ni kwani ile tobo kwa vinda na akashagwa noise no kuthia appeal this to ne ata lwa maundu asimetiwe kwi muthenyani wa hiyo inese maybe ndwe wakili but we motongo your comment on ruling ya muthenyani wa hiyo nesia hiyo ruling ya hiyo ne ruling itusengisye nondu be nitonie kana rights ya Gachagua ni cia violatiwe ni Senate ila ma debate na ma vote aminie na kwewanu kwiwana na ya munenge 50 million lakini ni asia ni somehow confusing nundu lima kwasia no violate we right yake lakini maizo kama yetu ya mai uphold impeachment ni kuona ni kana titaona nengwe fair hearing nundu ona balani de kwasia impeachment ile ma political pia oi political ube na rights ila mundu wali de kwithia na rights ila si the as violated na one of the rights ila si violated ni nje chene there katika issue ta public participation na kila mundu noni know the centers kana stations ila si public participation none by mwe support impeachment ona bana jaje isi public participation they are is not court ya kujudge na makosa kana ndena makosa lakini isine sindimwe go expect with ni mainene amuno na matwele sia ila public participation ya atwa wanandu malea maze kindu chuchu mayo chenda ichathi kotini chalite kwa podi wae kana chalite okweshewa ni court kwa asia tondu ni court na pena appeal pena room ya kwa appeal maybe court of appeal ni tono munenge a fair hearing na munenge a fair judgment lakini
niti kwasia niti kuendea na kwithukizia timani ni chauki kuka katika court of appeal kwa andume itu alikazi yasa yuko andume asia hii nondo inese mheshimiwa na tongo yalangi aingi okamba mekwata mbao mheshimiwa Kalonzo Musyoka koza kibela cha president nondo no iso they were a launch unveil campaign platform ya maunduma online wala nyosu ye mwanya pia andume kuona gashagwa yuwa ketha kwani su yake kapetango katwika yuwe sawa nondo na kwitha aye matatiza muno atongo ima opposition no kwetekana nazo megwazikana you muno mheshimiwa Kalonzo namba ya mukamba menondwa yani wakutani ya nondo gachagwa ndeza kwitha ima bengeza ndoto ni mheshimiwa Kalonzo kwetekana la chosumbu na siadi kwetekana na ndeto isu nondo ibinda wambe no kaende mundu uthuku na nini na katika most of the official opposition leaders ni manabo ya muno ithe ruling yeyo ni afeva Gachagua nundu wa kindu kimwe ila whether no ni apodi wa kana ni akweshewa it has a lot of political implications na mboya itu taakwa personally ni nenda with the no Alec Wanundu it can set a bad president in future ila tika amiba president na idea ndakuigwana na deputy wake ikethia ila isi kumumia kwa sino ni kindu kimwe titamba kwazia ni tachenda bono nundu serikali ndio belo na nigugire serikali ingi twibo na tutebo na president ila isetwa kwani ya Gachagua ya katika appeal ilewe idi katika Supreme Court ilewe ikethia ila isi muno kumya mundu na president akamamba oranimi na mukenga niti uthie mwana immediately alika aimumia ko things it's not good for the country and it's not good for our people ne utana mbona na ndo cia kusia muthia unene na mukamba ne ndo cia mama mauntu manibe muno gasetamba ni imwe na indikeria mheshimiwa Nding'o ni tuonete uthukumi wake kuya atakwa bonza tunawete sito yaku na kwa yasia mwamuki atangala kwa cia mutha ilamba twinthini wa mutongoi na kionga kasi ya kwitu masako ni tuonete uthukumi wa governor wa Vinya ni twa mutwa kuma metaboni na kiwa kasi ya Kitui ni tuonete kila malombe wikite kiucha ana siasa alame na kibela chake no siasa meo kuna siasa Kitui ni maonete uthukumi good morning kwitu makuweni no tuona ngito twindo tumwe twikitwe ateo Mombasa Road tuikuona maendeleo nesa usweto wa Musyoka kumangale kwa sia salama na ndo angeli mamuthia mundu kwa sia yata kwa bonza twimoko ni masio ma Kitute indu na weta watawe na ndio ongea sia umete kiusiani kwa bonza kiusiani na ndi undo mheshimiwa wireless ya niwo nituonete maendeleo ma governor Malombe na ndi pe ungi umana atia nona ba na ndi erasa ziwamuki hata kethia Nding'o muno na wimwe ya maikane na kiuma kweti mbungeni ya Kitui na maipetu kethia budget asutia mu maene ndi mheshimiwa na yue tuantu gitomina ndo masame tunone naswi masemba nenda unene namba ya mukamba kindu chambe nondo kabindane ka mheshimiwa Kalonzo Musyoka no tangasete na wataka nelewa ayika unveiling ya campaign strategy platform kumaanisha yuo amwete no imwe nginya 11 nena namba ya mukamba enende na atongo kabinda gatwelekelo sakwani monene nese kwa mwene ndi wa ukambani nienda kumwea kana yini binda isio muno ya kuboya party leader wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nundu ena chance kinene na nini si ena wendi wa kwenda kwika mbie itu nesa na nowe mutongo ititona kwasia utena madoadwa kano tena
interest ya kwenda kwa mass wealth ni mundu kwenda utethia mwenendi ko nenda gukulia mwenendi wonde ula withukisya mutongoi tipo ye Stephen Kalonzo Musyoka withie mwaka usu tavika wa 2027 niwe kala kivela chu na mboya mbingi timuvoye katika opposition withie niwe wanengwe kipendela chu cha kwithia niwe candidate wa opposition wa kuthi kuungama mwaka usu twendete na ninisi ngai no kututethia na ngai no kutethia Kenya withie ni alika moko ni masio ngimina nenda kwasia kwa andu makitwi nenda kwasia nitwi umufaili muno ilati ukuna siasa kanati kwambisya kunena nyaku mitandaoni lakini nenda kwasia ni pole na ni kwasia tani mutongo ini nupetu ya atakwa vonsa nitwi unena nia awithie budget ni akwatikana mituki kwa alama kwenda kukuna siasa na budget nenda kumea ma tone down na tuumea nisya nundu vaibinda ukakwata 100% ya kilo kwenda katika any budget na andu magitwi count maikwenda kuigwa kana budget ino ni nduku menda kuigwa budget ni api tukithwa ikathukume mwenendi ta leo thukuma mwenendi no twetele mwaka 2027 atukulie ni chao mwendesi na mwenendi ndakwenda siasa mwenendi ndakwenda kwiwanga budget ndinati ya miao mwenendi enda kwiwa mbesa ni cia pitukithwa nundu no sietele simwake kilasi simwake hospitali itemelelu ni yika maundu maingi kwa heshimiwa wale wa Kitui County tafadhali tuwache siasa ya budget tukae chini tuelewane tupitishe budget watu wetu wanataka kuona development katika ward zetu asante ni muvya muno Mheshimiwa Mark Ndingo MCA Musagwe ward ya takwa bonza Kitui ruro ni muvya ndo akuka naona no tupike buki okonde cha umonde twakwata manyonge tukaendea nende tubate kana kiuni mothe nikia na indi weza ithia ni chathela ndo kaunti ya Kitui ni mwaka tu akaunti la ukamba siriro siwa kana siasa siriro simbingi na indi kwa mumethiro mayase wa kaunti ya Kitui nuko Mheshimiwa Kalonzo umite ikuwa bwa muno ngo siasa mbingi kutu katika na kaunti ya Kitui ni kuma ndene wa masitwa azu mathuku ba kutwika niyo maundu amathuku nondo iki cha budget kaunti ya Kitui ni mwi kati wa kaunti ila sio kana sina mathina na indi museze na kune mupya we mwanya nondo wa kutambanya na kwa kwenda na mbeke lungu cha muka vaone voto vikamuthia wa kilungu cha muthenyani wa umundi twethwa na MCA Musakwe wodini ya kwa bonza ya tako ya Kitui ro kaunti ya Kitui Mark Kitute Ndingo twetha twinanise maundu kauta meo kunya undu kaunti ya Kitui yende kimaendeleo ni wa mwithukisia ni wa mwiwa ni wumya mawoni maku iwe musiaisia muno wa Kitui ni kwatia ni wa malama undu no kumaendeye kisione cha kwaku nyenita warasa skito kwanzo mo ni kuendea muthenya wa kwa ila twiliana ila ingitwe kiwaye kwa OU tiwanesa